Sailburua, alkate jauna, Vital Fundazioaren presidentea, Idearteren zuzendari Andrea eta zuzendaritza osatzen duzuen guztiok, irakasle eta ikasleok, jaun Andreok, egunon gaurko honetan. Eta eskerrik asko proiektu hau bertatik bertara ezagutzeko eman diguzuen aukeragatik. Ekitaldi honetan etorkizunaz ari gara, auzolanaren bidez eraikitzen den etorkizunaz. Auzolana aipatzen dut eta auzolana Vital Fundazioak eta Hezkuntza Sailak eraikin honen inguruan adostasuna lortzeko. Auzolana Hezkuntza Sailaren eta profesionalen artean ikasturte berri honetan ikasleei hemen esan egin den bezala ahalik eta formazio hoberena eskaintzeko beste eraikin berri honetan. Zentro honek kalitatezko formakuntza eskainiko du kultura eta sormen industrien arloan, hau da, etorkizuneko sektore batetan. Agradezco, por lo tanto, la oportunidad de conocer la nueva sede y el proyecto formativo de Idearte. Este proyecto se suma a Dantzerti, se suma a Musikene, se suma a Kirolene y completa la enseñanza en artes escénicas, en música, en deporte o en diseño. Este centro viene a reforzar la oferta del sistema educativo vasco en nuevas actividades de gran futuro. De hecho, Idearte es el único centro público de Euskadi que ofrece la posibilidad de cursar enseñanzas artísticas superiores de diseño. Idearte se define como un laboratorio de mentes creativas, un centro que forma profesionales a la vanguardia del diseño, la imagen y la creación en un mundo abierto e interconectado. Este es sin duda un sector de futuro en Euskadi y en un mundo conectado en red. Azken urteetan, Europan gero eta gehiago hitz egiten ari gara kultura eta sormen industrien inguruan. Aukerez eta etorkizunaz betetako arlo bat bezala identifikatu da. Uste dugu Euskaditik aitzindari izan behar dela etorkizuneko sektore honetan. Las industrias culturales y creativas integran música, cine, literatura o artes escénicas. También sectores que tradicionalmente se han situado en el ámbito de la cultura, el arte o la industria. Se trata de disciplinas vinculadas a la creatividad como el diseño, la gastronomía, la moda o los videojuegos. Compartimos con la Unión Europea la visión de impulsar este ámbito estratégico de especialización inteligente y trabajamos para posicionarnos en esta industria de futuro. Bukatzeko, Idearte eraikuntza honen boterea eta indarra azpimarratu nahi ditut. Hementxe gauden toki honetan boterea eta indarra. Argi dago erakargarria dela eta sorkuntzarako egokia. Horrekin batera, Gasteiz hiriaren inguru hau suspertzeko baliagarria izango da baita ere. Beraz, etorkizunez eta erronkaz betetako proiektu berri honi ongi etorria ematen diogu. Eskerrik asko,
gaur bereziki zuoi, ikasle guztioi eta baita irakasleoi eta zuzendaritza taldeari Idearte zuen harrera eta arretagatik gu guztioi. Egun ona izan dezazuela.